кетип каласың. Ассаламу алейкум. Таш койдум экен артына. Ассаламу алейкум, урматтуу чабак видео тамамдоочулар. Жалпыда чабак аккаунттан таңкы 2025-жыл бүгүн 14 болуп калдык деп адашып. Октябрь ысык салам деп видео баштайбыз. Кудай кааласа бүгүн машина менен чыгайын деп атам. Прогулка, аңчылык, охота дегендейчи. Өтүктү бас бердим, туткан кийдим. Мындан дагы эрте чыгайын деген бирок эмнеге деп жанакы неме эрте менен uyku кое берип да. Жарык кетип чыгып ошол жакта болуп калайын дедим эле, бирок кудай кааласа андай боло албадым. Ошол себептен азыр эми жүрүп атам. Бирок азыр дагы күн чыга элек. Жарым сааттан кийин күн чыкса керек. Эгер ушул видео жаккан болсо сиз ушул видео түбүндө мындай класс бар. Ар бир видеода айтып турсам болбойт, себеби унутуп атасыздар. Ошону басканды унутпаңыздар. Себеби сиздердин ошону басканыңыздар лайк кылдырып Чабан аккаунтунун өнөшүнө сөздөр салыңышат. Тайган уже даяр. 3-4 күнөн бери, 2 күнөн бери видео болбой бир аз усактарда кирип кеттиктир. Булар дем кудайга жакшы карап, жыяны ушул да кеттиген машинага түштүм. Экинчиси да түшүп атат, экинчиси да көрөлөр. Эке. Экинчиси да даяр. Машинага эми өмүрү 1-2 жолу эле чыккан. Чоңойгондочо жашында ат кийим ошону чыгарып 2 жолу чыккан. Эми муну машинага үйрөтөйүн деп атам. Себеби ары бери ташыганда машина менен жеңилирээк болгудай да. Шөн жакшы карап коңуздар. Смело жатат. Açım gerek hazır senin. Şu an cansı ne Türk ne? Türk çada da şundan. Hayır ama oldu. Ya ya. Kat ya. Ya 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 ya. Hey ver. Bol gaz şeyden tak. Şöyle. Oldu böyle çok kaylem. Şeyden hazır. Jetti. Öte жақын кетті hazır. Қай кетішті? Аяғына кетіп қалды. Жоқ, өтішті ұқсайды. Мұндай аңшылықты бірінші жол көріп атады да бұлар. Машинада келе айтып сразу түсіп шығып қалғандычы. Машинаға да жаңа айттым ғой. Екінші жолы. 2 ғана жол шыққан, алды эле бир 7 километрге барып кайра келген да. Кашта 14-15 километр жүргөн. Күчүгүндө алып келгем, машинага салып. Ошо чоңойгондон кийин кайра келечи. Таппасызбы? Өздөрү ham түшүнбөй калды азыр. Машинадан ойлонуп туруп, эмне болуп кетти атты. Берке. Ушу мен үйрөтөм эми. Сарат жол тарыктар сарат болсо качып кетип турат канал. Жок, ошома. Берке. Ана биринчи аңчылык мына. Неме менен. Ох, бечералар курсактар я мачып туруларды. Берке. Эмес, алгыр. Эй, жана. Эй, машалла. Берке. Таппай калдыңарбы? Таппай калды. Түшүнбөй калды өздөрү ойлонуп туруп башылап. Көрдүңүздөр, ай десем көрүп калды. Не болду? Азыр эле машинадан түштүк го деди да буларчы. Түшүнүксүз болуп атат го депчи, Ай. Машинада жаңы түшүнгөн ушундай болуп кетти. Коркпойм, сәл корко бересиң. Молодец. Шүндү үйрөнүп кетесиңер, машинага да үйрөнөсүңөр. Бир аз таба айнып кетишти машинага чыкпаган үчүн. Чыга берсе үйрөнүп кетсе керек.
Oldu ama sekin yaközde baştaylasın yerde. Bu yakta tak nemeler var. Bunday toqoychilar var, az şaq sekin aralayım jüy. Mına Kırgızstan keremetini görüngsüzler. İstegile. İstegile. İste çıkla. İste. İste. Kara. İste çıkla, iste. İste. İstegile. Gir var izle çıkla. İsteği var. Nerede Polat'ta da baba içle. Cürüm. Oh. Kanda gitti kamera tak. Bunday. Kameranın çıkan çalması var. Polat'ta da baba içle. İste. O naraq girip çıkpaysınlar be. Var girip çıkla. Toqoyga girip çıkla, toqoyga. İste. Var. O şaqta izlep çaqta oqşaysan ane. Jana öyle. Qo'ttirga ham kelib ochlar. Nelarga. Eyda. İyi. Kışt. İste. İzle. Cöyüreten çıplardı. İyi. Birinci günü yok жақсы болуады. Az girişkeyle kayra geliyordu. Ayda dedim болуады мына. Мен жөө екенмін бұйода. Таз атшам болғанда бұлар жолдаған бойынша кіретіледі. Мен жөө болған үшін кірбеді. Жөө аралап шығамын, қандай қыламын азыр. Жоқ үйреніш керек та бұлар. Айдат дегенде кіріп шығыш керек да бұлар. Болбоду. Жақсылай түсіп келдім оны. Нағырдан түштім. Ерден. Көзі түсіп келдім. Бірінші күнгі жүйе жүріп. Бұға үйременлекте бұлар. Келейді әтем. Жаныма жақсы шалып әтшатына. Атшамы қолында. Öğretle. Bırak uşağa da öğreteceğim belki. Az uşumaya çengil olup kaldı. Ben seselli olar. Bırak. 1 saat, 2 saat vakit geldi. Maşına ben sırası. Maşına salavuz. Gözle göncere gideriz. Düşürüp sağda aralatıp gidiyoruz. Gözüme daha fayda. Anlarım. At mene yürüyorum.
Kınyalarım, demalı organlarım sıla bilanışıp ketdi. Matike o kızmatta. Matike. Sekin. Şöyle olap kadar Türkü. Türkü cede hazır. Bir olsa. Para vereyim. Göçür kavmi ürünü öldü. Şöyle get atıp Türkü. Türkü'nün açıp etti. Çok Türkü alda koyduk. Alda koydum. Yani get Türkü. Onda getirdim. Tane girip etti. Ya. Dolar. Ne kadar gitti açıp etti. Açıp etti olsun. Ne kol öttü. Çıkarayın çalın. Ne görünüp bak ya. Şöyle Türkü. Ne kolar. Ildı kola çık etti. Hareket. Buraya çıkacağım. Hareket başladı. Türk gitti. Gitmeye kalıştı. Jetpack kaldı. Jetpack alıştı. Arkadaşlar. Şöyle zor mu küçük oldu. Arkadaşlar. Bulardan ayı minir tamak sılay bolup kaldı. Bular diyeyim. Katrak balık ağız sağlık altına çarpıp etti. Gözümde video oldu. Dermen geçiyor. Zor etkiledi. Şöyle var Türk'ü öttüm. Türk'ü jetpe kal. Koldan çağırıyor işte. Bu da bir azart da prosta. Tekin o vakit olmalı da çıkıyor. Niye sergitte iyi. Balkim görüp adamda kança oluşum gün hiç namen ali. Küçüğüne başlap bakkanla bulardı. Vaa kızıktı. Cessin derçe. Çağırıyordu burada. Şöyle bak. Bak şöyle çok orucu etti. Çok başım vereyim. Şöyle çok orucu etti. Bir öğren. Türk'ü ilap ettim. Türk'ü ötüp işte. Drone olgan ya. Hayta sanım oldu. Güzel maçtan koyup sekin. Bir önce yaxşı tatlıp durup evde durup koyuyor. Çok ayağına git kaldır benim. Şöyle kollarını içeri ya da hal joğurlaganda neler az nöbetten balkim dayla görüşüpmün. Orulbay algan betlerden mi olar? Onular arlasanız bayakla çöpte büyük. Arkadaşlar tuğanlar orulbay algan. Arasında git görüyor kaldı da. Giyincerek sanakı. Yani hem olganda böyle kışka jatıp kalak bakarız. Koyup aralar az bir aralaydım, az aralaydım.
жак экен. Ошон үчүн башка жагынан кетип калды. Жакшы кетип атты эле өзү. Эле айтчак. Күнгө болот. Кудай кааласа башка күн эртең кайсы убакта болбошо болсо. Классты басканды унутпаңыздар. Түртүрбөй көрүп атсыздарбы? Түртүрбөй көрүңүздөр. Башка көрүнбөйт. Чөөн мында турат, аны көргөз берейин. Мында чөөн турушун караңыздар, жана качкан чөө. Азыр ушуга машинага салып алып кете бербепмин, а? Жаратылыштын койнунда дейт го мына. Эртең менен саат азыр 10 болуп атат. Эртең менен 6:30 чыккам. 10 болуп кетти, 2 саат болуп кетти. 1-2 саатта түшө калам дедим эле болуп атат. Бул жак көздөп кетет да. Күн көтөрүлүп калды. Ушак менен мондайдан түшөм азыр. Мындай барып нерге түшөп, анда мондай мен марштын көргөзүп, кыргак менен барам да, мына кыргакка чыгам. Бул кыргак менен келет наркыдан дагы. Ушундай барып мондан нары ашып түшүп кетем да, андан нары наркы кырды ашамын. Так көрүнбөй калды да. Мына жерде мына кыр менен түшөп, нары көздөп түшүп отуруп, менин марштым да, мындан барып ушу айылга кирип кетем. Кайттык эмесе кийин кете берели.